U novobrdskom selu Jasenovik, zaseok Vlajkovci, dolazimo na molbu sveštenika i lokalnog stanovništva da posetimo petočlanu porodicu Stanković koja živi u krajnje teškim uslovima. Domaćin Aleksandar živi sa suprugom Radojkom, sinovima Bobanom i Bojanom, kao i sa majkom Radmilom koja je izgubila drugog sina, Aleksandrovog brata. Tu i šporet, tu i ja, baba stara, eto ga krevet, tu i snava, tu i sin sa smene. Tu jednu sobu, drugo nemamo. I kuća je malo počela da pusta, tamo sve se unutra srušilo se, ruši se, tako. Zatičemo kuću bez vode i kupatila, veoma lošu stolariju, ispucale zidove, plafon napravljen od dasaka, kao i mnoge druge probleme koje treba rešiti. Struju imamo, a vodu nemamo. To što je ova česma, tu odatle služimo. Kupatila nemamo. Vodu grejemo pa posipujemo se, a tako je se kupamo. Moja soba ladna se rupe šupljo, taj soba sve mi ladno, stara kuća. Ja minimalac primam, majka mi tu staračku penziju, to prima to daju drugo, nema primanja, ne rade niko. Ne radim, ja sam domaćica, ne radim niko. Žive samo od jedne penzije i nemaju drugih prihoda. Gaje 3 krave i 1 svinju za sopstvene potrebe, koje prehranjuju od useva koji se prostiru na 50 ari obradive površine. Bavimo tako poljoprivredno, radimo tako stoke, nešto kromo krave, malo tako bašte radim. Neki od članova ovog domaćinstva imaju i zdravstvenih problema, te taj minimalni prihod, kako kažu, daju na lekove i plaćanje struje. Pa imam tu i kilo, ali ne smijem da operišem, ne smijem ništa, ja tako je čutim. Od težinu, od rabota, teško. Uvidevši veliku potrebu, odlučili smo da u sklopu naše ovogodišnje vidovdanske akcije pomognemo porodicu Stanković uvođenjem vode u kuću i izgradnjom kupatila, kako bi im malo olakšali život i svakodnevnicu u ovim surovim uslovima. Pa da imamo kupatilo, to je najdobro bi bilo. Pozivamo sve dobre ljude da doniraju prema svojim mogućnostima i pruže Stankovićima nadu u bolje sutra.